Layo bandek burom khatdu ya kamet badangsa jong iba tin wel dekhar bamkwai hadwar ublei MDC jong Kashela constituency ha ka arpu pratar jiliu ar hajar arpu saw ha kapor shibaje no phaisngi haying sa jong I ha kashnong maulong bat hashua banra ya kamet shalum jintap la pelong ya kijingle nyam ka bakerpang da kabalang presbyterian maulong bat hadian belayo pan pelong ya kajing duai bat kajing lek niam ka bakerpang ha pelawi yang ka jong I layo ya kijing kren na kaliang ka yeng kasam bat kunjuru na kaliang ka shnong ka thau balayo ban ra pat ya ka ne kamet ha ka jaka ka bakerpang ha ka belayo ban penkre bat ban lek burom da ka Khasi Hill Autonomous District Council ha madan football maulong bat kendiat komban sipakan mau bai ba tenyuel dekhar ila pendap ya kematrik haus nam syajar kendai spa prapulai naka school St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora ila betang syu ya ka jing pule Hasang Kedap College Shillong ha ka PU bat ila pas ya ka BSc na Shillong College haus nam syajar kendai spa prapupra bat ila pendap pat ya ka BEd na PGT bat ila hikairu ha ka school mau Kruat Presbyterian Secondary School mau Lengwir ha ka subjek maths bat science nyemlaru ban kelet ya ki kamba ba kraw ki ba uni uriurang ba ula trai jar hakiti ki por bat ki snam ki ba menshua ula long unong thok kot khasi ila tho ya ka kot ka ba kertang shongsuk ba ye bat balei tang harangai bat kiwei ba ila long ru unong rwai khasi ila rwai ha All India Radio Shillong ha usnam shejar kandai spa kandai pho ka jing rwai ka baila ai kertang urnyau ka riwar ki shalantem jong kapor ki tamain kilas tang banspe bat kiwei bat nakani kaba ijurwai ijukurshan pa ilade ha ki jing pule ho nyimla banlan banadu ki por ki bamenshwa ilalong chisha ubrio ubadon ka jingtrang bat jing angnut baka jingsuk kan sensyar ha ka shnong ka thau ha ka imlang ka salang judonru ka jing angnut ban syakri khambun na ka menta ka than bat na ka menta ka jela khamtam na ka menta uduk urangli ki basyam ka jing idonru ka jing angnut ban pendap ya ki kambaro ki badon ha khmat jong I ban le bat ka jing long jong ni rangba ka ba khamso tana chushu kalong ba im ju kwa raha ni kwa jubor hendra ihun ya ka ke biladon klam da kwan mento shimet iju kershan ru ya ki samla ka than ha kaliang kumno ban kan tiu ha ki jing la kai sport kapor kalbiang yani mistangno ya ki jing shakri ke jongi oblai dan makata shuai bunyo tan sedang ya ki jing shakri ke jongi nyemla Trong phần bao những cái chương kiểu try bộ lệ trong đi của bảo này năm ban bộ ai hàng nghi giờ cái này cái po cái bạc cô đó đúng là ban đòn cùng đi học lao trong cái gì cái bạn tìm được khác upar bên cái gì jaga balang cái trong đi bạn công việc đúng là không ai ngồi gặp lấy năm ban cái po cái ba bộ ai hàng nghi cái barang cái berkian Jadi kapora shuai tunjuk pan sedang izin syakri ke jongi nyema ru kram kapden ta kamlain dalam ka jong phi barok lang ki bala ya kapan ni kat lam bat ni ya ki kapor nadu kinong syarai ki jongi ki balong ki pastor ki teman tesan lam dia ketanya nu kum ru ya kinong sunsha jagari ki jongi kinong ni kman Jangri ko ke jongi lam dia katang yanu kinam yalam jangri ko ke jongi kentho ru nakisang ki baphe ki bala ya ka bandar ka lam bat ni ya ki kapo kum joru ngabdan ak blain ko banta jongi ki bhaye ki basam ki lok ki jor ki marchan, ki marpa, ki prashnong, ki prakha, bas, ki pramit, bi baro,
Cibadan dekat lem bat ye kena po. Aku ni kong ni yo ye kecing keren nak kalian jogi kur khar. Kawaan nak kalian jogi kur khalam. Bat kabalai nak kalian jogi yin. Jadi ni po nak semua ha pendepan ye kerang ma ya ka bakung ka yin tu tempat bang ai kecing keren. Bacan ai ye kecing keren. Kau lengkap ke jongki. Kenang banila ye pendap. Ye bentar baru. Juga dari bat kini agapor kababian. Tiap dia penyi jongi, ulalong sisa wei na kini, kibangi ladu no, namar day mau, ubajukit juba, hamtam ya kikor kika, hamtam ya kito ki kun ka kunlong, habak kipoy hakano kasngau si, ulong lupa ubadan hakmat batki, ulong sisa kumurisot. Jaga kur, jaga jan, ulong urison, jaga senong, jaga ha, ulong sisa, undong kami, undong yoi, jaga jing haga imelang masalah. Aku beli ki paro, bah kila yas dok tilang, bah kilawan poi, haga ni kejaga, jaga ban pendok burung kadu, yau ni nong songka, haga kur kelip ni, bala song, jaga besar jomna, kan nisro kelip. Ikmi jom kabat ngang yalung arkmi yaido de imla klem da sumu ya pi paro o imla ngamla banjer keteng iwe pan narla da ngejar keteng yo ngames hinu bat kanum long ru kapabahi Alhamdulillah benflek ikan kuat kata idang kai school setisha mokorwan jangka experience ketulihan sekolah teh kami bidang siung ikai stay sa kawan yang asing ngaji lepet yo iaitu usaha stay for bidang red tiong ada si ajmur lang orang ni sedangkan ikut yang mesti di semua kumna nga kata kapur ngamnang syuban juga pimpat dade to beri ba dipadah ini tu nama pilong tang kumung ikai kad hadi bani ka kadan akani kapur ka ba kimut ban sim bar kai kun atau kisno ba kesuk mon tadi sih. Tiong itu mungkin masuk kumangla ti ban ikon yang kami kalau mesti. Yang tahu kata kabiang hitam bapak wiki sulung. Ada pinjok ti kabiang kanyong Henry yo dese la de firem akan ni election. Pat kumulong ni deh ini yo kata ini mungkin sisi mangarahi ngantarai ba rapo sitoko. Dan uang ada di batang mesti sehari spesifik pengusulan aku beli peseng UDP kalau tunjuk dan burung itu hadu sekini akan menjadi apa kaji musyakri macam ni baru penyopan tenda dia kena kebentah kebentah terakhir dah orang kata ini baik kepada ini dia kami Islam macam tentang dia kena kepala tentang ini kebentah baru dia kami siapan tenda nang entah baru dia juga menginginnya penanda kena bikin kerku berkabur kerpang nak bentar baik ini dikot dalam ini buat menjadi perbankan Asamku jom will play their convention beliau ulong bekerja di sini berdap dah ke jenjar wan mi kum sentiu telot noyu petlo kum serniu ru bat ne ti nepek dari kemat hau bakat ne bat me penuan yang sya kejing bisar lem bat me warli dengan ma yang jin aklu warli dengan ma yang elang ke elang hari penban kim sana ya kawan lihat no ya kecil sokat noni judo Iba tenwel dekhari ilalong UMDC nadu usnam ar haja saw bat ilabat hadu sautem kum UMDC khamtam
ibelayok rak ya ka jingjob na ka Sheila constituency. Bat hadian bila job kum MDC ila baru kum ya ka kam leader opposition Haus Nam Araja Kendai. Bat ila yok ban baru kum WM nadu usnam Arja Kendai hadu Arja Khatsau. Bat deputy CM ka KHDC Araja Khatsau hadu Araja Khatsan. Bat kum juru ila ban ya ka kam kum chairman ka KHDC Haus Nam Araja Khatpra. Bat ila yok ban baru ya kasyuki kum UCM Haus Nam Arajar Khat Kendai. Bat menta ila long kum UMDC hadu usnam Araja Arpusau ina khlatno nakani kasla jong kani prathei. Bat na ka jingban jong ka jing sitom ila khlatno haka art ndrup tarik ujeliu Araja Arpusau haka karta ka balong ndrupu alsnam. Bat la pendap haka arpra tarik ujeliu Araja Arpusau. Ila ino asyadian ya ikuriam jong ikong nirso kelab bakum juru ya laingut ikun iwe ikun kentei i bari jet kelab kum juru ya utay dor kelab bat ya wan dor kelab ki belong ki kun ki keti ki jong hawat kum ka yeng kasam ki don hapedeng ka jing sosi khang kimla khlam da jaw ki umat halor kani ka jing khlat no ka jong ka balong ka jing du ka bakrau tang ya ka yeng kasam hendai la so thu kalong ka jingdu ka bakrau ya ka snong ka thau ya ka balang ya ka imlang ka salang kalong ru ka jingdu ka bakrau ya ka parti UDP ya ka ri ba ka jelahi baro ka wei. Kasngi ka bakhat du ban pendep ya ka met ka jong kalong kasngi ka basa jingkan mau shijunom ha ka ba nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kalale buram kerpang ya da ka jing snap jar ka basipor rengkat ka jing penriu ya ka jing put kum kadak ka jing buram kum ya uriu krau ubla syakri ya ka jai penriu khamtam ban penne pensa ya ka kendau ka siap ka riti ka dustur bala penya ya ka jelang ha ka bale buram khaddu ya ka met ke jong iba tin wel dekhar MDC jong ka Sheila constituency dai ba bijilendo ibalong vice president jong ka UDP Sheila circle. Bat ha kan kasngi la yo ru ban aya ki jingkran bas ngau mulung na kinongkran ba pher kibla pen sngau halor ka jinglong ka babha ka jong bat ka ba ila pendap hok ya ki kam kibla pen kam ti hai ban syakri ya pai ba bat kham tam ya ka than Sheila hi baro away bala yo ru ya ki jingkran na presiden rang ba jong ka UDP iba met ba lindo kum juru nai ba balajit sendram MLA ka Sheila constituency la yo ru ya ki jingkran nai ba Titos Tarwar Khan MDC jong ka Sora constituency ba kum juru na deputy CM ka KHDC ba PNCM bat la yo ru ki jingkran na kiwe ki la pen sngau bat ki la pen pawru ka jing sosi halo ka jing khlat no ka jong ka balong ka jingdu ka bakrau na ka benta ka riba ka jelahi baro away kum ki brio ni don kam tinga ban im marway ni don kam ki paralok habalet sanen serum habalet sanen sumo rei iba tinggal ida jit ya ki paralok ibama nyelang paralok bakti nese de kani kajihikai ke bailayo na lang kajong kayin kasam kubno banjid ila kajong ki paralok baga penongi iru hadu karta kaba inlay paino sala ujong unong tao Wedon nagari kapor kisadar gawan naki sinong iba tenwel khar ijudon ka jing thang bajang nut kani kadi ka jinglong ka jong ka ba ijudon bajang nut ban ai kas neng ka krau ya ki khon samla bakum no kide ban ya ha ka buram ka akor kham tam ha ka tien ka thliej bat ban buram ru
ya ki temen ki kro ki belahe lasan ban kentu ya ki khon samla baki di penyai hakalanti kababha Banyadan benta hagani kasni bakaddo hagaba nginamla banya syamsu lane banyoi ya gadul khamat jong ibatin nadu kani kasni kabamenta kini baro kini kiding penyat kidong blay try kanrat nombu nong tau na kabenta jong ni khun bedrio ba em masala sibun yang dalam dapat yohi kepentingan yang ini kum kasongat raw kum ke parti jong ga primary unit maulong UDP tiha kana por lamdan ai sibun makren namar ke dengikan ka sapang kampam ka por dan kalian jong parti ngikit bak keruyang ya kayen ka sem nang kong jong MDC jong ni ibatin idong ki khun langut idong ki kurim idong ki se warngut do ibatin ya kermen indok mino ila ka jong kayen ka sem boleh ila kalano no la jong kayen sem herai indon rangkat aman ki por baro na selenden namaru boleh lapot yai dapat disut pati kamen usiam pak pria sing siam negeri ki MDC ki balaya pak emang kerja ketensyo te namar ilada ni ba PNCM ibansa kami cepat hidup dan keren wilayah ru na kalian tu iba polling do minister te nangta sana dua ki sinong kedorma sinong ruot lengar naka di school Presbyterian Higher Secondary School Maulong naka unit penyebahan naka sen samla ding siar sport club Maulong naka office jong ka walong fellowship naka primary unit jong ka UDP na po Mabulu naka primary unit na po Lakensau bak kiwe kiba laya ai hadir kiba ngabla suban kertil Tewa na meso yay nagangala pagpawang ni tina sikwa ban sintang yang kanigaway kaba kung kapati ni kwa ban pagpawang matong tibaro ikurim ikon iksiyo bat ibahay ang asam jeng ba tinwal dakar nagalihan jong kapati UDP sila sakil ni pagpawang ni kajing sosi halo kajing klakno jong iba tinwal dakar MDC jong kacela constituency haka afundro trek ujun arajan akusal haka juk kapor iban pau kajing solam yapi kayeng kasam nadu ikurem ikon kiti iba bahaya hasam papalo ngayon hangi da kajing sokya kamanse namar balay ngadon kajing yaday kabacan ha dati ngadon gaji itu itau ngado kasnam khat sampai spa rafinyo ter kapor kebangitan kapo kasih student union ada campaign election jong ilit doktor dan parol bad hadirin hadasnam arajan layar dosau Hakaba ilawan pai nagakam kumnong kay apo mau kurwat dan ile election kum balayakren nasman bat ilayo ya kejingjok terden budon bat ilalongru UMDC South Tem Center aduk kani khidmat nalat ngasu kanhian cintia yang subha pelek nga tangguhikan bagat akalong pentet dan medikan itsonga bakti ngan samis tipi pijusyong asenda jonga tapok iya berbah ada seputrik kemandang station lalu isu yang lain kenal yakinat kita pijuk keren posisi berarti
Sumunami khmat ada sekam sekam. Nalor ke kikam, ikaw di Quran. Nalor kikam penroy. Nalor kikam dan pele ya terukum sensar kadar kecil. Uji Quran baru. Ya kumlo dan pele ya kiri tunggu terus. Nah kenal hata last session. Kebangitan juga sawana ini soal. Ilawan rakyat away kamat kebaikan. Bagatagalong bida pundong kami dari kekentir. Bagataga sanctity of arts and culture. Lani ya kajing tentang dari kajing ku. Jom dari tiga bostur kajing. Nakulan bakal tinggal dari district council. Dalam kumpulan penek perusahaan itu bostur kajing. Namaru penkenal ni bak pensenang itu lang di PCM jeni dan lang ini tuan. What so pada last session ila keren ru baila bu itu yang jingkeli. Bagata lalu bapin pelong ya ke election wadada coba silakan terusi. Nagalian jangka East Estate Committee sila ay ya ka assurance bag nga kerman bagan kajing anglod kajing dati on salah ban pendat na Secretary Jongka Dewa Salam Welfare Organization i MDC i Lashim dapat temu Presiden Jongka Dewa Sila Nadu Usnam Hajar Atsal wilayah nanti mereka berikan hak baru yang kini senam yang ibrio i basore yang ibrio i bakakam bakaktian kalau kebabet juga pendap lakajin kulal bahwa wilayah Jomong nyalam, kepala penyalamnya keseng. Kaba nilayo sibun, jinyalam, banyalam, namenta cipriu, jongkatan riwa katongi. Nilayo pancetri membantu ambulans. Bat wei di bentar hakawiyade batu paiba. Yang kami bernikmat naga bentar hasil atau majlis council berwan ragu juga sebuah singgah. Hakabakum kani kapor kajing tajonot kajing sosi dan no ya wei rang ba bakordor ba tinggal dekhar iba tinggal dekhar walau wei lagi lainut ki MDC iba rintang di belah senior tamla tamong kata juan ba lampang doa naga mau pulang komisi dalam Southern dalam pegang kargor, namun semai dalam Southern, bahkan iba tinggal dekar dalam Southern. Ramran berkali berkat. Lalu yang rangka kalau sisa kajinduk berkau naga bentakan district council kecil. Bisa sesaarut dari di Southern MDC kepada balan tangga dan iba untuk bangkar semua. Iba tinggal dekar. Susu bulalang mangdik mat nasional South Tem Genki ulang orang bawa iha haga perkat bukan haga sensar haga kata namar ke DCM dari haga jinglong MDC lajan baro kini dimentrit rapiru haga kamera jumlah mengilam juga yang yati yang persya kini ketentu bak tunggal kar Kini ada tambah jom siam, kini ketempat tinggal dekat. Kini ada tambah jom shaman, kini ketempat tinggal dekat. Belum sisa lamba ada nak sinyang, ada pebulu di bentar. Nak bentar ke konfederasi, nak bentar ke parti, nak bentar ke district council Kementerian. Jadi sebenarnya, jadi
Hadno kejeniba tunggal dekha. Ini nak kalian jong. Kepati nak state tak jelas rokoi. Bangun bagi keban burung khaddo. Yang ni burung ba tinggal kha. Kedon kejiong. Keba kiri sampang barbo. Bat kebadon kejiut. Ya ini kum Jibril ala kejong bentar lalu long kini lam hagi saya berpay sensar hadap asnor pau batung kata lalu long jumbo kedon kejiong baga the greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Kejinja keba, lesi keban pensusi keban pengkatang hagajin jo beliau kabdei kejinga. Hulai kalau lada kejingin kebakhandan kejimut turka. Batin khara Yesu kijingkren lalu niye ini. Nagalian kekur tidak dekat, kur tung tidak kuat, dan nagalian besar. Badan kita semua tahu unit jo kapati UDP Indonesia. Filamat Badhila Sakhi Dalade Yagi Kam Kiba Baha Kiba Ubu Rangga Nakaliang jong ke Sheila Circle Widap nakajing susi kaba umlasyo benitaw ulo badum ulaka iya kayeng kesan jong bate ikurin jongi ikun perdiksil ngedono ilang jong pa batmangi hangne kumki batba jong pa constituency njirun isyo Bangladono jong pa bate kelihatan berkepati aslan ba kum unang yalam kum unang nikmat hadis council Ar-Huslan ilabat but kejingtray kejong i aga council wabon kiporlok hangne ibalese untuk makat lusin batin ila sacrifice yara syuki kang nakabenta bahan biang ka council kakakarigawi ka jinglong rangba ka jungi kaba nangyay songkay siyong mamantoy banyak plak syuki wala kayo nga sa ambiyan kajingtiran kabataw siya dyan kapaniro nga jinglong rangba jong ibate ay kubliru yaki Perlok MLA
palok MBC kebelah kami nakapati dari Presiden General Secretary kaya di Islam al khat hindai arto nakapakadang jod humay ilak ka dengan sisin yung momen ng samla karata benmau dalam isyong nakatusuki iki rang bapriyo iki lungkumi ikla suaya na midi panang benburong iki saka dia way lagi jika yung i ropen i patwalang idan hagan ispiro bakor kapurong iki panpili iki longsra yang ikut makanya datang yang buka pit ayu suai yang boleh cerai serat kebenaran lem dan ringkat dan ni nadu ni ikut kita lelet nak terhadap ini di sini kebenaran nah sebelum ini Sherman berteriak ini di Jinyalang melalui pendai sebelum ya Kaparti UDP nadu Central Body Presiden Jumpa Parti Pak Berpaling dari MLA kami untuk Merang konstituensi melalui pendai di Kublai Kerpang ibak diperlukan belum MDC dan seorang ibak balajit dari MLA berkurang kami sebelah dan nem dan rekat ini dan sendirian ini lalu ke sini ke IPA ilak-ilak no hadu ini ke sini pemerintah sini ini kalah dan ai kublai ya di MLA, di MDC, di MLA, XNDC di Belawan dan Singulan agak yang kesem kejungi agak baumi ubatum lawan dan tab ini yang kejungi lembaga kejungi kejungi ke IPA di sini ini ke kalah dan ai kublai ya baru di ofisal sorkar lagi tenat dokter di staff di officer dan ke district council Kasih Hills Autonomous District Council Nasim Kalat dan ai kini Kalat dan ai boleh ya dibahaya Hasan Kilok Tidur Kemarjan Marpar Hakiman di beladan rekat dan ni nak ke sini kiper berifa dan don lepas yang di sistem di belah keluar dan nyarap yang ni bernaduk kapor mengelawan rak ya met berifa ke beladan lepas yang di sistem hari senang bila keluar dan one pet dan one